Lakhipur online puthok saba Mars ki tang ahom irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahan bada maroi pa Pao. Nagaland amadi Tripura da BJP amadi chungsinaba dol na mai pakle. Meghalaya da dol amatana mapung phapa majority phangkhidre. Tripura gi Kailasor constituency dagi Congress mire Birjit Sinha mai pakre. Nagaland Vidhan Sabha Mikhalda ahanba oina NDPP dagi nupi candidate nani mai pakre. Mesin na saba gamosa mekla chadar na chingba yonbada athingba thamkre. Lakhipur dasu drive chathakre. Board of Secondary Education Assam Sebana Loba SSLC Parikha ngasidagi hauragani amasung Jiribam da chathariba cricket tournament ki mapan suba match da Sonapur GP aduga tara suba match da na SRC ke mai pakre. Haujik mapung oiba pau tabirasi. Nagaland amadi Tripura gi assembly mikhal gi result da BJP amadi BJP ka chungsinaba dolna amukhanna sarkar semlaba yana leire. Thengna phangba pauda seat humpu leiba Nagaland Vidhan Sabha Mikhalda NDPP amadi BJP na punna seat 53 phangduna mapung phaba majority oire hairi. Seat humpu leiba Tripura Vidhan Sabha Mikhaldana BJP amadi IPF ti chungsinaba kangbuna seat 53 phangle. BJP Mirep amadi Rajya gi Mukhyamantri Dr. Manik Saha Town Board Duali dagi handak sumai pakre. Rajya sida Kailasor constituency dagi Congress Mirep Birjit Sinha mai pakle. Birjit Sinha na mahaki naknaba lamba oiriba BJP gi Mobosor Ali amadi Trinamool Congress ki Abdul Matin dagi lising mapan chaturuk kamarfutaruk hena phangduna mai pakhe. Yalam Birjit Singh lising amaga chamapan humudra nipanda Tripura State Youth Congress ki President oina horakhe. Lising amaga chamapan marphuni panda ahan boina Assembly Mikhalda mai pakhe. Mahak mangarakhana MLA gi pham paikrabani. Lising amaga chamapan marphuni pandagi lising amaga chamapan marphutara humdoi phauba Cabinet Minister gi pham paikhe. Seat humpu leiba Meghalaya Vidhan Sabha Mikhalda dol amatana mapung phaba majority phangbagam khidre. Nagaland Vidhan Sabha Mikhalda ahan boina ruling NDPP nupi candidate ani mai pakle. Hekani Jukhalu Delhi University dagi graduate ni Social Entrepreneur amadi Youth Net kisu founder ni aduga Selutuno Cruise tongan ba NGO singa chahi kunmari hena mai pakna thabak tawrak labini. Jakhaluna Dimapur sitegi vote masing lising amaga changmaga kuntratruk hena aduga Cruise na vote masing nipumathoi hena phangduna Western Angami sitegi mai pakhibani. All honor and glory is our God's. Thank you, team. Thank you so much for putting up a fantastic fight. Lamdam masigi phisabi singbu yokhatpagi pandamda Assam sinba thungna district administration singna mapandagi pusilakpa mesin na saba gamosa amadi mekhala chadar na chingba yonbagi mayokta drive chathaba hokre. Masigi sarukama oina handloom Reservation of Articles for Production Act 1985 ki makhada mapandagi pusilakpa mesina saba gamosa mekhala chadar dokhna amadi atei traditional dressing yonbada laingakna thingba thamkhre. Rajya sinba thungna chatharakpa drive asigi makhada Kasar Lakhipur gi phi yonba dukan singdasu Handloom and Textiles ki Inspector Vijaya Singha ga loinana Weaver Extension Service Unit Lakhipur gi mihut kangbu amana tongan ba dukan singda changduna ngarangdagi hak thengnana yengsinba hokre loinana makha tana hairiba potlam sing asi yondana ba khanghalamkhre. Dukan mapu singda local fisabi singbu hinghanbiu makhoi gi puksak thadat piganu haina mihut kangbu aduna pautak pibiramkhi. Panbayai lamdam asigi fisabi singbu yokhatnana ba Assam leigakna rajya asigi local fisabi singna saba lupa crore chamagi oigadaba gamosa handaki biu tha asida leiragani haina Assam gi CM Himanta Biswa Sarmana haukiba leibak pokpa nimita lauthokhiba leikre. Agi mami Srimati Vijaya Singha, Inspector Handloom and Textile WES Unit Lakhipur. Ngasi Assam Sarkar gi Handloom Reservation Act 1985 ki matung inna akhoi ngasi Lakhipur gi phi yonba dukan singda enforcement drive chathagi. Enforcement drive se karino haibada mapan lamdagi machine na saba phi sing se yonbino
फी हाइबदी मशीन साबा खुदै असमिस गामुसा सिगुम्बनी दो हाइरिबा ड्राइव असे मथंग दसु चथगी गनी ngasina loiba natte miyam amadi dukan फंबा सिंह दसु सरकार की ऑर्डर असिबु सपोर्ट तोमिनसी हाइना अखोय मयाम ना हाइजेखी मसीगी कानाबदी फिशालोनसा तौरगा पुकचाक तांजरीबा सिंहबु हिंगन्नबगी पांथमम खगनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम सेबाना लौबा SSLC परीक्षा ngasi हौरगनी राज्य के सेंटर 512 मार्च की तांग 10 फाउबा परीक्षा से चथगनी ngasi हौगदोरिबा हाई स्कूल अमसुंग हाई मद्रासा की अरोइबा परीक्षा से मरी लेना कासार जिला की DC रोहन कुमार झा न थोकपा वारोलमदा महिरोई सिंगना परीक्षा फंबदा इंग तपना परीक्षा फंबा याननबा परीक्षा सेंटर की मीटर 100 की अकोइबगी मफम सिंगदा मकोल होबा साउंड सिस्टम सिजनबा रैली चटपा मेला तौबना चिंबा थिंबा थमख्रे चन्ना कांगलोन असि परीक्षा लोइद्रिबा फावबा चन्नागदबनी हाइरि वेट लिफ्टर साइखोम मिराबाई जनुगी पोकनाफम लमदम ओरिबा मणिपुर की नोंगपोक कक्चिंगदा फिटनेस सेंटर अमा लुपा करोड़ अनि चंगना संगबलगनी हाइना मणिपुर की मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन हाइख्रे ओलंपियन असिना हंदक नुपी लक्तगी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मना फंगलकपदा मणिपुर विधानसभा दा महाक पुंगरांग इकाई खुमनबा फोंदोखरे मीराबाई साइखोम मीराबाई सनु फिटनेस सेंटर हाइदना नोंगपोक कक्सिंग स्टेदा मागी फिटनेस सेंटर अमा सेमकटनबगी दमकता कोई रुपा करोड़ 22 to 23 की करोड़ मा अदुगा 23-24 की करोड़ पुन्ना करोड़ नि हापगा लैरे हाइना मसिमता हाउस थमजगे तबुनी थैंक यू सर जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना जिरीबाम की विद्यानगर दलेबा मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा चथरीबा JDCA T20 ट्रॉफी 2023 ngarang सोनापुर GP अमदी सामुपुनबी कंगलेचा क्लब अनि की मरक्ता सानकिबा मापन सुबा मैच अदुदा सोनापुर GP ना विकेट मरीदा सामुपुनबी कंगलेचा क्लब पु माइथियन की मैच असिदा M अब्बास ना मैन ऑफ द मैच ओइकी अदुगा A प्रीतम सिंह अमदी TH प्रेम कुमार सिंह ना अंपायर की थौदांग पुखी मतुंगदा SRC के कदम तला अमदी बराक सर्कल यूनाइटेड अनि की मरक्ता सानकिबा तरासुबा मैच दा SRC के ना विकेट मरीदा मैच अदु ngमकी SRC के की M रोमेन ना मैन ऑफ द मैच ओइकी मैच अदु TH प्रेम कुमार सिंह अमदी इनाउ चाना अंपायर की थौदांग पुखी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना नागालैंड अमदी त्रिपुरा दा BJP अमदी चुंगसिनबा दोल ना माय पाकले मेघालय दा दोल अमतना मपुंग फापा मेजॉरिटी फंखिद्रे त्रिपुरा की कैलासोर कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कांग्रेस मिरे बिरजित सिन्हा माय पाखरे नागालैंड विधानसभा मिखलदा अहानबा ओइना NDPP दगी नुपी कैंडिडेट ननी माय पाखरे मेसिन साबा गामोसा मेखला चादर न चिंगबा योनबदा अथिंगबा थमखरे लखीपुर दसु ड्राइव चथखरे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम सेबाना लौबा SSLC परीक्षा ngasi हौरगनी अमसुंग जिरीबाम दा चथरीबा क्रिकेट टूर्नामेंट की 5 सुबा मैच दा सोनापुर GP अदुगा 10 सुबा मैच तना SRC के माय पाखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।